Zagrebački festival je pred vratima. U petak 24. siječnja u centru City Plaza Zagreb čućemo 21 novu pjesmu. U studio Pop Rock HR-a doveli smo 4 velike glazbene zvijezde. Vana, Mija Dimšić, Damir Kedžo i Ivan Dečak. Ove godine ne nastupaju, ali pozorno prate i podržavaju 67. Zagrebački festival. I evo što kažu. Ida Prester, imaš li minutu? Imam minutu, točno toliko. Pa ovo je prepoznatljiv zapravo potpis sa malo pitkim tekstom. Meni se sviđa, apropo, možda je to njihov tipični stil, ali na Zagrebačkom festivalu do sad baš nije bilo takvih pjesama. Tako da mi je super što da imaš onako različitu lepezu, prvenstveno produkcije koje može slušati, svako može zapravo onda odabrati lakše možda nekog svog favorita nego da su pjesme copy-paste sve na isti džir. To je bila ideja da ima nekoliko pjesama koje iskaču iz onog klasičnog, naravno, festivalskog... Recimo, festivalom miših klapa, sve su klape i sve dosta slično. Možda i zagrebački ima klap. Ajmo da, idemo mi sa sljedećom pjesmom. Da, idemo čuti sljedeću. Alka, jel? Alka Vujica se vraća. Opet, da. Opet se probudila njena mladost u njoj. Da, baš čujem, da. I ono ima opet ovu dišpet u sebi. To je dobro, da, to je dobro. Opet je ljuta malo, to mi je super. Alka sprema jako dobar show, naravno, na pozornici. To me interesira. Zihar sam da se neće šareno obući. Neće, bit će monotona, sivkasta i u bežu. I zaboravit ćeš nakon 2 minute. Da, i neće provocirati uopće, da. Čućemo uskoro cijelu pjesmu na zagrebačkom. Idemo mi na sljedeći primjer. Slušamo samo refrene, kratko, ali dosta slatko i naravno. Mijana Govetić je ovo. Što kažete na taj glas, Damire? Šta reći na taj glas? Taj glas sam čuo 2014. kad je njezina mama objavila iz škole njezin video gdje sam se apsolutno zaljubio i mislim da ne da otpjeva telefonski imenik, nego ništa, da drži ton 15 minuta, ja bi se ježio svejedno. A ovo je čak i sama pisala, ako se ne varam. Tim više. Suradnja s Oljom Bešićem, ali dosta autorski njezinog tu. Super. Jako lijepo. I sviđa mi se to što je zapravo festival, ovo sad kratko što mi slušamo, raznolike su pjesme, dakle svako može stvarno naći nešto za sebe. Apsolutno. Ima svega. Ljudi dragi, hvala vam što ste odvojili vrijeme. Čestitke na svim uspjesima i za vas u prošloj godini i čestitke unaprijed na onom što će vam se događati. S nama ste 24. siječnja u Plaza centru u Zagrebu u 8:30. 67. Zagrebački festival. Još 67 godina. I mala još jedna obavijest. Karte su u prodaji. I karte su u prodaji.